I have already introduced Mr. Azamat, our team, to you. Now for recording, let me introduce you again in our language to the camera. Бұл жерде бүгінгі біздің жолығушуыбыз ең чоң жогорку деңгээлде болуп атат. Бизге жолугушууга эң биринчиден мистер Виниш, бул Fortis бардык Fortis ооруканаларынын бейли боюнча бардык ооруканалардын эл аралык бөлүмүнүн башчысы. Андан кийин доктор Косар, бул Fortis Escort больницасынын директору. Андан кийин Fortis Escort ооруканасынын эл аралык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери бул жерде отурат. Андан тышкары биздин координаторлар мистер Ахтар, мистер Иштяк жана дагы оорукананын бардык кызматкерлери бул жолугушууда катышып отурат. Анда эмесе биз мистер Азамат will say, okay, Азаматка сөз берели. Биринчиден бардык жалпы кыргыз биздин мекендештердин атынан, кыргыз элинин атынан биз салам жолдоп, ошол ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. So first of all, definitely let us express our gratitude and big salam from the whole nation, from all Kyrgyz people. And we reciprocate the same. Биз дагы сиздерге салам жолдойбуз. Экинчиден болсо биздин бүгүнкү күндө ошол жакшы жолдо бул жалганда бирге ушул жакшы адамдарга, жакшылык өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган адамдарга бир шамчырак болуп, бир жанып өмүрүнүн жакшы жакка бурулушуна, тагдырынын жакшы жакка оодарылышына себеп болуп атканыңыздарга биз аябай кубанычтабыз. After that, the important point is you are being like a flashlight between the death and life, and the piece of brightest hope for those who maybe are not having any more hopes, and for that also special thanks. Биздин бүгүнкү бул жерде жолугушуубуздун дагы негизги маани мазмуну өтө терең, өтө чоң. Себеби канчалаган адамдар дартына даба таба албай жатышат. Биздин Кыргызстаныбызда ушундай оору дарт менен алыша албай аткандыктан биз өнүккөн өлкөлөргө медицинанын жогорку деңгээлде иш алып баруусуна биз муктаж болгондуктан анан сиздерге кызматташууга өтүп бүгүнкү күндө ушундай дагы да мындай ишибизди курчутууга бул жолугушуу өтө чоң таасирин берет деп ойлойм. This meeting has really vital meaning. As you understand, as we understand, you don't come like this together every time and for everybody, and this is really a big honor for us. And you are also, by this, you are being the part of that noble thing we are trying to do. Unfortunately, in our country, there are many people who are in need of treatment, but due to some reasons they can't get treated in our country and they have to go abroad. And India is becoming one of the best desired destinations for those people, and your help in it is great. Биз бул жерге 3 киши келгенибиз менен миңдеген кыргыздын ошондой суроолоруна жооп алайлы деп жана алардын ошондой бир ортодо бир сиздер менен элдин ортосунда бир татыктуу көпүрө болуп берүү максатында биз бүгүн келишимдерге ошондой кадам таштадык. 3 people only come here, but 3 people brought the desires and wills and wishes of thousands of Kyrgyzstani people, and our mission is just being like a bridge between those in need people and who can help in reality, who can help them and make them happy and give them life. That is you. So that is our mission, and we're very happy to play that role. Андан дагы биздин ошол ишмердүүлүгүбүздү жакшыртыш максатында ортодо ортомчуларсыз бир пайда көрүп кете турган жана андай бир алдамчылыкка жол бербестен түзмө түз сиздер менен кызматташууга биз далалат кылып атабыз. Кудай буйруса биздин бул кадамдар ойлойм көп биздин оорукчан бир туугандарыбызга аябай чоң пайдасын берет. So this meeting is, as I said, it's really very important. And another, that was a mission, all right? The aim of our activities, of our work is, treatment, getting treated abroad, and also, transplantation. This kind of, it's all about money. It goes up
when you have to go to abroad, right? So in order, and in such cases, of course, there are so many willing people who can be in between in order to make money or to improve their life, let's say like that. So our intention, our aim is not to have this kind of objects in between. Okay, come directly to you, so that these poor people, most of the times we work with poor people, right? So that we can connect them with you directly. Call white, black, black, without any branches going aside, all right, getting into us, between us, and it's about cheating, all right. We have to be honest. So many people before us came here. We cannot say who and what, but this is fact that they got cheated a lot because of language. So many problems. So we are trying to help and to solve all those problems as much as we can, of course, by your help. Биз бүгүнкү күндө ушул акчасы жок болуп, ден соолугу жакшыра албай аткан, ушул балдарынын каршында ата эне жакшыра албай ыйлап отургандыгы болгондуктан биз бүтүндөй кыргыз коомчулугу, мээримдүү мекендештерибиз кол сунуп, дүйнө кыргыздары акча чогултуп, ошол чогулган акчаны максаттуу пайдаланыш үчүн, ошол дарекке жеткизиш үчүн биз ортодо ушундай аманатка кыянат кылбастан даректүү кылып, анан ушул жерге чакан акчаны түзгөн жок. Бүгүнкү күндөгү бул жака келишүүбүз дагы ар бир мекендешибиз. Бүгүнкү күндө сиздер менен биздин кызматташ ортосунда 24-25ке жакын мекендеш ден соолугу жакшырды. As we have already told, we are trying to help those who cannot themselves. All right. So the way we work is, we try to collaborate with all the Kyrgyz people, mostly working abroad. Okay, and this kind, problem of cheating is there in Kyrgyzstan also. There are so many funds. Let us be honest. Okay, there are so many funds, charity fund, and give money, give that. They go like that. Okay, but among them, very few who indeed helping people. So trying to become one of that kind. We organize it in such a way, all right. So those people, they know the fund, they know it's transparent work, all right. So we open the account there for the patient. We don't touch this money, all right. Then we go to their houses, we report all their troubles, all right. Now make movies and we put it on our channel. It goes through government channels also. Wherever it's possible, we try to expand it and to distribute it. And then these people started sending money to the account of that patient. All right. So this is not little money for us. It's really big money. It's not easy, but thanks God. Fortunately, there are really good-hearted people. So they send sometimes a lot, sometimes little, but by the help of many, we collect. As soon as they collect this money, they withdraw it and take it, and we also do whatever is necessary to, sometimes translations, we prepare documents, we prepare visa, all right. In visa, they have to fill up applications in English. So we assist them, all right. So, and then we send them here or we come here. That's the way we are working and helping. This is about building houses, as I told you before, right? Sure. And then clothing and all things, okay? So fund doesn't get any single money from here. But there are some people who will come, okay, this fund is helping people. We want to help this helping fund. In that case, for example, we have got a camera, for example, someone is buying, okay? Someone is helping with office. In this case, you helped us to come here, This is the way, in short. Анан биздин ошол бүт фонддун эмеси бүт ачык айкын болгондуктан маалымат элге толук ачык жеткизүү аракетиндебиз. Бул жерде дагы мунун баары мына дүйнө кыргыздарына таралат. Мына кыргыз тили, орус тили жана англис тили. Биздин ушул иш алып баруудагы бүт бардык жасаган иштер бул жерде камтылган. Экинчиден бул журнал, бул журналдагы Турцияда жүргөн кыргыздар, Америкада жүргөн, Италияда жүрөт биздин кыргыздар. Ошо биз өзүбүз барабыз, жолугушуулар жасап, анан бул журналдын ичинде биздин жылдык отчетубуз, бүт бардык жылдык отчетубуз ичинде камтылып, анан биз ушул журналдардагы 10 000 нуска чыгып, бүт ошол эмелерди Россиянын бүт шаарларында таратып, анан ошол жерлерде дагы сиздердин эмгегиңиздерди биз баалап, жалпы жамаатыңыздарга ошол жерлерден дагы бата тилек, дуа кылып,
амандыкты тилешип ыраазы болуп аткан эл менен жолугушуп жүрөбүз. As you understood, we do our best to make our work transparent. Therefore, we make shootings, we make pictures, okay? So, and now, before they wouldn't have a translator, they were working with the help of your translators. But Kyrgyz language, now direct translation is going there. As you understand, more people in between again. So it has to be direct, and so we do our best in order to make everything transparent. For that aim, we have prepared this journal, okay, magazine. And this is some parts in Russian and English, so that it will be available for you too. This is a report of our work within this short 2 years, whatever I have done. We worked and we prepared materials for this magazine from our sponsors, okay, members of the fund, from abroad, okay, Italy, from different countries. And then after that they had a tour. Our friends from Russia, Kyrgyz diaspora is there. They helped them to travel in all the biggest cities of Russia. They went there with these journals and with these booklets or these leaflets, okay. And here big information about your hospital, about your staff, about our dear friends. They come to Kyrgyzstan. You are also welcome to Kyrgyzstan, all right. And so if you read it, you will understand what kind of font is this, okay? What kind of font, and whoever has questions, so that they will come and they will get direct information. Otherwise, I will not understand. I can give you wrong information, all right? And 10,000 copies we made it. They're still distributing it, so it went behind, not behind. What is that? Beyond, okay, thank you, beyond Kyrgyzstan. And we would like to gift it to you also. English parts you might read. Yes, yes. Mr. Vinish, please, for you. And Mr. Dr. Kasar. Okay. Thank you. All right. Yeah. So please read this one. And here also, in short, we have information about these things. You got it? You got it? So I think, please. Thank you for being here. I think Рахмат. Бұл жерде болғаныңар үшін келгеніңер үшін рахмат. what I just heard, it is really delightful to see that within a short span of time, the non-profit organization has traveled a journey, and I think it's created a real milestone for itself. Бұл ең қысқа менің ұққаныма қарағанда ең қысқа уақыттың ішінде ушунча ишти жасаганга, ушунча нерсени жасаганга жетишкениңер бул бир өзгөрдүн жолуңардагы эң чоң тоскоолдукту алып салгандык деп ишенем. So I think it's, to my mind, it's one of the most noble cause that one can work towards, and having associated, it's an honor in itself for us as well. Менимче бул бир эң бир кайрымдуулуктун кайрымдуулугу болуп саналган иштер деп эсептейм. Ушул деңгээлге жетип ушунча иш кылган кайрымдуулуктун кайрымдуулугу болуп эсептейм. At Fortis, we firmly believe in being transparent and upfront, and firmly believe that our clinical outcomes are one of the best in the world, and we are the only organization who go ahead and publish our clinical outcomes to maintain their transparency levels. Органдарды которуу, алмаштыруу проблемасы боюнча биздин оорукана эң бир алдыңкы ооруканалардын бири болуп саналат. Ошондой эле биздин кылган иштерибиз, биздин алган натыйжаларыбыз, биздин изденген иштерибиздин натыйжалары ар дайым ачык жана таза көрүнүп турат. Ошол жагынан биз мактана алабыз. And we are very, very thankful to our doctors and clinicians who give us this strength and passion to continue the dedication. I think it's because of these outcomes that we are able to extend the kind of healthcare support that across the globe, and we are really, really happy to do that. Менин эң биринчиден ыраазычылыгым бизде иштеп жаткан докторлорго, бизде иштеп жаткан кызматкерлерге, ошолордун кылган иштери, чыгарган натыйжалары үчүн, ушул кылган иштери, кылган натыйжалары биздин гана өлкөнүн ичинде эмес, ошондой эле өлкөдөн да тышкары кетип атат. Ошолордун жакшы жасаган иши үчүн биз ушул бүгүнкү күндө ушул деңгээлге жетип, сиз окшогон адамдар менен дагы иштешип, чет жакка да чыгып жатабыз. We appreciate that you serving a community who cannot afford, and hence it's a promise from our side to extend a very, very affordable pricing so as to extend the noble cause that you are going ahead with.
Биз ошо сиздер менен чогуу иштешип силерге кылган иштин бир бөлүгү болгонубузга абдан ыраазыбыз. Силердин ушу кылып аткан абдан кайрымдуулук, абдан бир ыйык ишиңер. Ошол ишиңердин дагы бөлүкчөсү болуп, ошо ишиңерге кошумча кошуп, өзүбүздүн колубуздан келген салымды кошуп, андан кийин бардык нерсени колубуздан келгенде келбегенде кылганга аракет кылабыз. Баасын да ылдый түшүрүп берип болушунча ушул жумуштун кайрымдуулук, анан кийин бир ыйыктыгына салым кошсок деп турабыз. It's a matter of honor and pride for us to have been associated with you, and we'll be happy to extend any kind of support that you seek in providing healthcare facilities to your set of patients. Дагы бир жолу абдан ыраазыбыз. Сиздер бизге келип ушинтип кайрылып биз менен иштешкенге аракет кылып аткандарыңызга. Мындан ары, буга чейин дагы, мындан ары дагы болгон жардам, болгон түрткүнүн баардыгын жасап, силердин ишиңерди дагы таратып, дагы чоңойтуп, дагы кеңейткенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Yeah. So I'll more or less echo what Vinish has just said. And as Fortis, we maintain complete transparency and we maintain a very, very ethical approach towards every patient. Мистер Виниш айтып өткөндөй, биздин клиниканын, биздин оорукананын кылган жумуштары абдан чоң. Биздин колубуздан келгенди ар бир жалаң гана ар кандайдыр бир организацияларга эмес, ар бир бейтапка өзүнчө жардам, өзүнчө бир башкача багуу, өзүнчө башка бир жакшы жылуу мамиле кылганга аракет кылабыз. And to support that statement, I would say that there have been incidences in the past where the patient has come to us who has been advised a surgery from their own country doctors, but when our doctors saw the patient, they thought it's not required, and we have refused for that, and we have just treated the patient what was required for the patient. Биздин тажрыйбада буга окшогон бир маанилүү моменттер болуп өттү. Мисалы, өзүнүн өлкөсүнөн кандайдыр бир бейтап келсе, өзүнүн өлкөсүндөгү доктурлар сага деген операция керек, операциядан башка жол жок деп бизге жиберишет. Бизге келгенде биз колубуздан келген нерселердин баарын карап, изилдеп таап чыгып, операциянын керек жоктугу экенин билип, андан кийин жөн гана дарылап, айыктырып үйүнө жөнөткөн учурларыбыз да көп болду. So many people call us psychically ethical because they believe we have lost an opportunity to make money, but we don't believe in that, and we are very proud of this fact. Биздин эң бир сыймыктанган нерсебиз бар. Ал элдер айтышат, булар деген акча жасаган эле даяр, бир гана акча жасаш үчүн иш кылат деп айтышат. Бирок чындыгында бул туура эмес. Биздин акчадан дагы өйдө турган кандайдыр бир мораль, туура моральдарыбыз бар. Ал мораль адамды бутуна тургузуу, адамды чындыгында эле жардам берүү, чындыгында муктаж болгон адамга жардам берүү. Биз ошон үчүн абдан сыймыктанабыз. And specifically, this place has got Center of Excellence for Cardiac Sciences, one of the best centers across the globe for cardiac sciences. Бул жүрөк оору, бул биздин борбор негизи жүрөк оорулары боюнча бир гана Индияда эмес, жер шарындагы эң бир күчтүү борборлордун бири болуп саналат. So I think it's a matter of great pride that we are getting associated because we both believe in the same ethics and ethos. Биздин өзгөчө сыймыгыбыз болуп атат. Ошол учурда биз силерге окшогон адамдар менен бирдикте жумуш кылыш өзгөчө сыймык болуп атат. Себеби дегенде силердин оюңар, силердин жүрөгүңөрдөгү нерселер дагы биздин жүрөктөгү, биздин ойдогу нерселер менен дал келишип атат. And we are genuinely looking forward towards a very, very great partnership. Thank you. Биз Кудай буйруса үмүттөнүп атабыз жана күтүп атабыз. Сиздер менен дагы будан дагы чоң жетишкендиктерге жетип, будан да чоң иштерди кылганга үмүтүбүз абдан зор. Thank you. Thank you very much. Рахмат. Биздин кыргызда жакшы сөз бар. Макал бар. Адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген. Сиздердин кылган ишти биз баалап көрүп атабыз, өтө ыраазыбыз. There is a saying in Kyrgyz proverb, you should appreciate and know a person not by his sayings but by his works, by his activities. So seeing your works, seeing your activities, we do believe and we don't doubt that you are the right place, right people, and we are very, very happy that we have this possibility to work with you and to bring our in need people. And you will see it yourself. Pardon me? You will see it yourself. You will see and you will experience for yourself. Bunun бардыгын ошону чындыгында эле ушундай экенин өзүңүздөр өзүңүздүн көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Көрө аласыздар.
That's wonderful. That's wonderful. And yeah, so let me just say a little bit on behalf of Mr. Azamat, because we have already discussed all these things. And so there are some clauses in the agreement, right? So by this time, we were negotiating, coming and searching. You were also searching us, okay? Everybody will come, will work with you. You won't go for that. We do understand. Therefore, we were trying to do our best in order to convince you, to assure you, and so therefore we needed this agreement. People say they are okay. So many funds, that fund is saying, oh, I have agreement with this hospital, okay, I can do this one, okay, I do the best. But that's not true. So just to confirm our sayings, talkings, negotiations, workings, all right, in this one, in a paper, in an official way, I believe you have prepared the agreement, okay, and we will see that. At the same time, there are some few points, okay, we would love you to consider while preparing the text of the agreement, all right? And we do understand you will do your best, okay, whatever is possible. Even sometimes you might do the impossible things, we do believe. So could you please just have a look and consider and discuss it all, okay? We have just printed down. Бул жерде азыр айттым, биз сиздер менен иштеп ушунчалык жарым жылдан бери сүйлөшүп, ар кандай сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болуп келатат. Эми ошолордун натыйжасында бүгүнкү күндө Кудай буюрса кагазга түшүрүлгөн официалдуу, расмийлүү, легалдуу кагазды бүгүн кол койгону турабыз. Бул жак тараптагы өздөрүнүн талаптарын киргизишет. Биз дагы бир эки талаптарды даярдаганбыз. Ошолорду азыр бул мистер Винишке бердик. Булар эми ошону да көз салып ушуларды киргизип берсе, Кудай буюрса абдан сонун иш болгон турат. Биздин азыр бул жака келишибизге дагы себеп болгон мына ошол Fortis клиникасынын жалпы жааматына, жетекчилигине баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин бул жака учак менен учуп келишибизге жана кетишибизге, ушул жакта жүрүм турумубуздун баардык ушул жайгашкан жатаканабызга чейин шарт түзүп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай кызматташуубуз Кудай буюрса эки тараптуу келишим болуп, мындан ары дагы биздин элибизге, журтубузга болгон мына ушундай иштерибиз көбүрөөк болсун. Анын катарында мына ушул өзгөчө ыраазычылык Исяк менен Актарга сиздер менен бизди байланыштырганга ыраазычылык билдиребиз. As you know, this is a non-profit organization, therefore traveling abroad, all right, is not easy for us. So thanks God, there are some kind people who helps us. One time this, and this time exactly this visit happening thanks to you, to the staff of Fortis, to you all, and to our friends Akhtar and Ishtiaq. They are like a bridge between you and us. And they have come to us, you are informed, I guess, so they know everything about us, what kind of people we are, what we want, and what is our intentions. They do know. And through them, we know about you. So therefore, thanks a lot for taking care of us, for coming here this time. We were really running like anything, what to do. We have to go this time. But this helping people, sometimes they are there, not all the time they are available. So in case, by case, from case to case, we just search. Therefore, special gratitude to you for organizing to make it happen, this event today. Thank you very much, and for your time. Okay, you come here also. I understand this much time giving us. So it's indeed important for you, for us even more important. Thank you very much. Thank you very much for devoting your time to us. Thank you. So maybe you have some questions or some wishes or ideas or offers. We are always open to it. All right. Эгерде сурооңар болсо, же болбосо кандайдыр бир сунуштарыңар болсо, биз ар дайым ачыкпыз деп атабыз. So as I mentioned, we have Center of Excellence across specialities, and we would be happy to extend any kind of knowledge, know-how, and expertise of our doctors and clinicians who can further assist, and if we can be by any chance be a support element to extend those healthcare services in your country and bring it at an affordable pricing. Биздин каалаган нерсебиз, ойлогон нерсебиз ушул, биздин берген
эмелерибизди, жардамдарыбызды, кылган иштерибизди силердин өлкөгө чейин таратсак, силердин өлкөгө да барып өзүбүздүн тажрыйбабыздан бөлүшсөк, жардам болсо жардам, сунуш болсо сунуш, ошоларды түрткү болсо түрткү көрсөтсөк деген оюбуз бар. Ошол тараптан сиздер менен бирге ошол жакта дагы иш жүргүзсөк абдан жакшы болот эле. Yeah, the funds will be doing its best in order to organize, to arrange whatever is needed for OPDs or whatever kind of things, And we are talking with the Minister of Healthcare there also. Okay, we have already explained to our friends what kind of papers do we need from the doctors, for example, for OPDs. Okay, there are some rules there, little bureaucracy is there. This is a matter of just copies. So, and then. Yes, we will be very happy to receive your team. Please come here, especially when it's hot here. You will just enjoy and relax. These friends can tell you what you can hummus you want to eat. All right, and we will do our best definitely there. Thank you. You can count on us. Biz Center болады деп. Чайыңызды айтып койдуңузбу? Yeah. Pastures. Do you know pastures? Yeah. Pasture. Here, for example, you go to Goa, right? And places. We go to pastures. It's no phone, no TV, no electricity even. It's quietness, you and the nature. You lie down, you will drink horse milk, which is very, very healthy. You are doctors, you should know. And just, relax fully. So this possibility is there. Please feel free. We will be very happy to see all of you in Kyrgyzstan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Мына урматтуу мекендештер, мына бизде бүгүн Дели шаарында мына ушундай жолугушуу болуп өттү. Бул жолугушуунун негизги максаттары биздин келип аткан мекендештерибиз, ооруга чалдыккан бир туугандарыбыз, боордошторубуз, замандаштарыбыз келсе дагы, бул Индияга келсе дагы жөн гана эс алуу үчүн келсе экен. Бир башка бир жумуш менен келсе экен, бирок ооруп бул Индияга келиштигин биз каалаган жокпуз. Бирок айла жок тагдыр экен, моюн сунат экенбиз. Бул оорударттын күн санап өсүп бараткандыгы бизди өкүндүрөт. Бирок бунун айланасында жигит болуп, карап туруп, олтуруп албастан биз айла жок ушул жакка келип, жок дегенде колубуздан башка нерсе келбесе дагы жолугушууларды жасап, жок дегенде карайлап турган элибизге шамчырак болуп берүү өтө зарыл болуп турат. Бирок күйөйүн деген шамчырак дагы туш тараптагы ар кандай бир шамалдын эпкинисинен бүлбүлдөп өчөйүн деп биз бүгүн иш жасап жатабыз. Кантсе дагы ар кандай кыйынчылыктарга туруштук берүү аракетиндебиз. Урматтуу мекендешим, биздин бүгүнкү жолугушуунун негизги максаттары мына биздин ошол эки тараптуу келишимге макулдашууларга ушундай кадам таштап, чечкиндүүлүгүбүз, жоопкерчилигибиз өтө зарыл болуп турат. Ошондуктан бүгүн биздин жолугушуу өтө жакшы деңгээлде болуп өттү, Кудай буйруса. Дели шаарында жайгашкан бардык Fortes ооруканаларынын эл аралык бөлүмдөрүнүн жетекчиси мистер Виниш Гхей жана Fortes Экскорт ооруканасынын генералдык директору доктор Каузер Али Шах менен жолугушуп, жана ушул клиниканын жалпы башка дагы жумушчулары менен, жумушчу тобу менен, жалпы жамааты менен, докторлор менен жолугушуп, өтө жакшы сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бүгүнкү жолугушуунун негизги максаты мына ушундай Кыргызстаныбыздан, мекенибизден Индия өлкөсүнө, чет өлкөгө мына ушул келгенден бардык тараптан камтылып, жоопкерчиликтер каралып, кепилдиктүү иш жасоо, болжолду божомол менен бул жака жөн эле карайлап келип алып, эки ортодо алданган мекендештер жок эмес. Бүгүн биз аларга күбө болуп келебиз. Бирок ошол нерселерди, көрүнүштөрдү көрүп туруп, мына ушул кадамдарды туура көрдүк. Биздин бул күнгө чейинки сүйлөшүүлөрүбүз болуп келген, бирок бул жолку жолугушуубуз ошол дагы да обновление кылып, толуктоолорду киргизип, ошол бардык тараптан ошол аэропорттон тосуп алып, котормоо жагынан, ошол жайгаштыруу, дарылануу жагынан ашыкча чыгымдарга чыгаша кылбай,
бир туугандарыбызды замандаштарыбыз келсе кыйналбай карайлап турган бир туугандарыбыз огош бетер бул жакта сарсанаа болбой жакшы бир кепилдиктүү иш болсун үчүн бир шамчырак болуп берүүнү туура көрдүк. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эч кимибиз оорубайлы. Ошол эгер кимдир бирөөбүздүн башыбызга күн түшсө, мына ушундай кимибиздин колубуздан эмне келет, ошону кылып коюу зарыл болуп турат. Бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз бул жакка келе албай жатат. Канчалары бул жакка келерин келип алып, алданып кайра мекенибизге кете албай жатат. Бул жолдо ким аракет кылыш керек? Буну сиз жакшы билип турасыздар. Бирок бул күн башыбызга түшпөсүн. Эгер башыбызга түшсө, бул кыргызда жакшы сөз бар. Ошон үчүн мындай кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштабай туруп иш жасап келген. Биз жасай турган ушул иштебиз. Сапарыбыз байсалдуу болсун. Кудай буйруса, мындан ары дагы биз дагы бекемдөө, дагы да жакшыртуу изденүү жолундабыз. Талыкпаган аракеттер, Кудай буйруса, мен ойлойм, көптөгөн жакшы ийгиликке бир туугандарыбыздын жакшырышына себеп болот.